Muri Didino y'uyu munsi ndakubwira iby'amatwi yawe atigeze yumva, uyoke gukanda subscribe ndetse no kudukurikira ku mbuga zacu. Muhaye ikaze, nitwa Yishi Robert. Ruhago, umukino ukunzwe ku isi ndetse utuma abawukina baba ibihangange. Uyu munsi ku Ijwi ry'Ubumenyi TV twahisemo kubabwira ibyayibereyemo n'ubu bikiyiberamo. Ruhago burya nubwo yitirirwa Abongereza igisa n'umupira cyakinwe bwa mbere mu Bushinwa hari umwaka wa 1976 mbere igihe turimo, aho kuri ubwo bakinaga umupira ubanze mu myenda n'imisatsi warekega na santimetero 30. Aduru Watson niwe mwirabura wa mbere wakinnye umupira w'amaguru ku rwego mpuzamahanga ubwo yakinaga ikipe y'igihugu ya Ekose hari umwaka wa 1880. Ikarita itukura yose mu mateka ya Ruhago yaje gutangwa nyuma y'amasegonda 2 umukino utangiye. Yahawe Ritodi hari umwaka wa 2000 mbere kuvuga ngo ndagaswa aranguruye ubwo umusifuzi yatangizaga umupira, aho yaje kuburana cyane avuga ko nawe yaratutse cyane ko ariwe wivugagaho. Queensland ni igihugu cyikundira Ruhago ariko kugeza ubu ntabwo cyemerwa na FIFA, hani nyuma y'aho hagaragaye ko ubutaka bwacyo budashobora gutuma ibyatsi bikura kandi ibyo bikinirwaho Ruhago. Umwana w'amezi 20 cyangwa umwaka n'amezi 8 Boris yaje guca agahigo k'umukinnyi uguzwe akiri muto. Uyu yasinyishijwe n'ikipe ya FC Luxembourg. Umutoza wayo yaje gutangaza ko ukuntu yabonye afunga umupira n'ahandi wabigereranya ku mezi ya 20. Arsenal niyo ikipe ya mbere ikanwa kuri televiziyo live hari 16 Nzeri mwaka wa 1997. Umukino wabereye ku kibuga cya Highbury, umukino wekanwa kuri BBC. Mu kwezi kwa 10 mwaka wa 1998 haje kuvugwamo amarozi mu mukino waberaga muri Kongo, haje kuba gashya abakinnyi 11 b'Abanyacadi baje gukubitwa n'inkuba barapfa mu gihe bagenzi babo nta numwe wavuyeho n'umusatsi. Umukinnyi witwa Stefan Schwarz mu mwaka wa 1999 yaje kwegeza mu ikipe y'igihugu ya Sunderland mu Bwongereza. Mu masezerano yasinye harimo yuko najya mu cyogajuru, amasezerano azahita aseswa. Benshi bibaje kunari bugire mu kirere kigenderwamo nambarwa gajye mu cyogajuru cyagiyemo bake ku isi kugira ngo amasezerano yaseswe. Ese uzi ko hari umunsi umwe Mark Fuss yakiniye amakipe abiri cyarimwe? Fuss yasinye ikipe ya Bayern Munich, yagombaga gukina igihugu cye mu mukino wo gushaka itike kujya muri Euro mwaka wa 1988. Kuri uwo munsi Bayern Munich yari ifite umukino na Borussia Mönchengladbach. Umukino warangiye ku isaha y'isasta aterekeza mu Budage nimugoroba akina ikipe y'igihugu cye nubwo yasanze igice cya mbere cyarangiye. Waza akinira Portsmouth we ni Levi Foster igeze guhabwa ikarita y'umuhondo nyuma yo kurikina umusifuzi. Imbere y'uko umukino utangira arimo arebwa ko yujuje ibyangombwa yahise arukira umusifuzi, aho yaje gutangaza ko yari ifunguro rikonje mu ijoro birangiye yeretswe ikarita y'umuhondo. Ugeze gukinira Fiorentina ni Adrien Mentu. Muri 2013 yaje gusezererwa mu ikipe y'igihugu nyuma yo gupostinga kuri Facebook umutoza w'ikipe y'igihugu cye Petrusha amujyanye na Mr Bean warozweho gusetsa bikaze. Mushimiye ko twabanye, nitwa Yishi Robert. Gwiza amahoro n'imigisha.